Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara fi qulubil mu'minina bil ma'rifah, alladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Nahmaduhu hamdan katsiran wa natawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kelurahan Lapa atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan, yang kami hormati Alena Gurutta Bapak Haji Muhammad Nasruddin SAG, yang kami hormati Alena guru saya juga sekaligus saudara saya Al-Ustaz Arifin Nonci SPDI MPD, yang saya hormati seluruh saudara-saudara saya para guru-guru tah, dai muballigh KPK Kabupaten Sinjai yang sempat hadir, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Amrullah serta ibu-ibu majelis ta'lim Andri Kia Maneng. Semoga hadir dan kumpul kita di tempat ini angkamatuir itu mancaji sabak nasabari nato pada sitonra lima mati matama rilalan nasuruga pamasena pong Allah Ta'ala. Sila surah melebiki dan niah tomato melebiki yang kiri maseri pong Allah Ta'ala. Berbicara tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Ketika ingin membahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kesempurnaannya itu mesti menggunakan 3 tafsir. Dari komelo ki bicarana Isra wal Mi'raj telu pa tafsir ipake napasokku bicarana. Aga yaro yang pertama namanya tafsir bil ma'sur. Ya senge tafsir bil ma'sur, tafsir berdasarkan dengan terjemahan. Nareko ibaca akurange ibaca toni batuanna yana tu yasa tafsir bil ma'sur. Kemudian ada yang kedua namanya tafsir bil ma'kul. Tafsir yang berdasarkan dengan akal. Akalanna melok nafake batuangi. Kemudian ada yang ketiga namanya tafsir bil isyari. Aga ya setafsir bil isyari menerjemahkan Al-Quran itu berdasarkan dengan hikmah makna-makna tersembunyi di balik kata itu. Tidak hanya secara tekstual tapi juga secara kontekstual. Jadi telun rupa apa? Ipake napasokku bicarana. Kenapa kemudian ada orang yang menolak memperingati Isra wal Mi'raj? Dena melok mamauli teia mak barasanji karena mereka menggunakan hanya 2 tafsir. Tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ma'kul. 2 mik. Sementara narampenga ki andre gurutta tofan ritai nareko 2 mi tafsir melo ifake
menerjemahkan Al-Quran berdasarkan artinya, de na soku batuan na yatua kurangi. Na sabak de na gan bahasa Indonesia, na rekomelo ki batuangi akurangi na sibawe bahasa Indonesia. Ketika Al-Quran mengatakan ad-dinul Islam, biasa na batuangi tawe sebagai agama asal lengan. Sementara kata ad-din itu bisa diartikan sebagai jalan, bisa diartikan sebagai metode. Nareko agama melo ipake batuangi ad-din ilalanna agamata itu tidak cukup. Pada ya roh kumakadaki ihdinas siratal mustaqim. Tungke waktu ibaca ya roh. Ihdinas siratal mustaqim. Aga betuan na ko kurangi secara tafsir bil ma'sur. Maka dai akoro tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kata mustaqim itu bisa diartikan sebagai istiqamah. Makanya nareko makada istiqamah puang tawereki lalam matatte mega tahu mas sempaja tapi dia na istiqamah. Engka tahu matatte sempajana tapi desi na istiqamah wattunna. Yena rositongan na akatana ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan kita jalan-jalan yang istiqamah. Lalam malampu aga ya selalam malampu lalam matatte dena leko-leko. Pak mega tu makokwe tu lika cuye-cuye. Engkana si aguru baru ya si rona cueri na sa malamai. Dena mega rerena. Si tonganna tanya makada malam makna. Tanya makada megana rerena tau macueri aguru baru na sabak ni tay maripena simple. Makurasarana mi tu tahu dena melok pegau. Andre guru tato pandrita na pegau. Magi anak mondri mega siap pegoi. Magi makurasarai. Sedangkan na ipego mana sininna amalan-amalan al-amalan-amalan itu tidak menjamin ganda muaga tu yang ngoluam matu ku Allah Taala yare ganade. Makana aku ni rong monro ya perlu ya sange pamase. Biasa masahoro yang kalinga to vanrita atau matuata makada tenya tumbuk sempajang tenya tu amalak patama ki suruga tapi pamase magi palik na to mas sempajang na sabak iye na tu sempajange lalan na pamase tegay monro pamase angka tu na palenne ke ki pungalatale na de narita. Tegi monro ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam italla sebagai rahmatan lil alamin pamasena sininna alangi berarti ya tu sampajange laleng untuk lolongangi pamase nareko si bawa ni pamase si bawa ni tu pun Allah Taala. Makanya nareko engka agurung engka tareka engka akan regurung dena pa guruangi baca salawat ilalanna baka de andre guru tak salaya tu gagai mage na parallu salai nasabak nabi tak mi bawang miseng ilalange si runtuk si bawa pong alatana yemani na si runtuk nabi tas yemani na tatimpak babanna langi pitus susunge ipam meraje mani nabi tak. Jadi nareko angka sapa laleng dena pada laleng napak guruange nabita taro niala poncok na ada maka dala lepu sana ya tu apa sedi milaleng misengi si runtuk si bawa pun Allah Taala alena minabita yana tu itallai sebagai rahmatan lil alamin pamasena sininna ala. Makanya aja je tak cuy-cuy. Engkana baru ya sinacuir. Na payero to pandita riolo tak melo na salai.
Sila surah melebiki, nanya teman-teman melebiki yang kerja maseri pun Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita hanya menggunakan tafsir bil ma'kul, akalan melo ibicara. Nade gaga akalan rattai tujunna sampajange. Magi nasabah yaitu sampajange itu lalang hakiki asanna. Itu perjalanan spiritual. Amerajakannya itu perjalanan spiritual. Abu Jahele akalanna melonafake gangkanna dena ratte akalanna. Tapi pangulutta Abu Bakar As-Siddiq tidak menggunakan akalnya, tapi menggunakan hatinya. Makanya napatungan ia semeraja. Jadi narekwangka akalan melok napewa makadamaga sinatoma meraja. Kira-kira dena mabela boleh batena Abu Jahil mapikir. Akalan na menafake. Sementara maka de andre gurut dapat tasawufu nareko akalan melok mufake de gaga capak na yatu agagay sangadin na lino mibawa. Ya ko akalan melok tafake masampaja patadang pengakak macan nemi kolino denen rek kolangi Sementara masa horo hadis narampe nabita as-salatu mi'rajul mu'minin. Sampajange mi'rajna to matappa Yenaro sampajange idi ipake mammiraja. Makanya di dalam Al-Qur'an itu maka dai pun Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Allah tidak menyebutkan nama, tapi menyebut kata hamba. Magi kenapa Allah tidak menyebutkan nama? Ternyata resepna ilalanna kurangnya Bapak Ibu. Nariko engka aseng itapu mancaji tanrei yatu kajajiannya ilalanna kurangnya pacapuran ikut. Ketika Allah menyebutkan nama di dalam Al-Quran, berarti kejadian itu tidak akan lagi terulang di kemudian hari. Itapui asanna pangulutan Nabi Ibrahim, itapangi ko api malumpa-lumpa denan riafi. Dena gaga umma mak di mondri wedding itapangi ko api malumpa-lumpa na denan riafi. Ya ko deta matappe maka dah hade angka pakai ko makasing denan reka afi. Coba-coba ni matu ko tolesu. Insyaallah manguki tu. Aja na ta mabela. Takarawan ni bawa lu ada komporo gas ya ko dena mapalau lagi mi. Magi karena sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim denan riafi berarti de gaga tau waddi denan riafi. Selesai melebiki dan niat teman-teman melebiki yang kerja maseri Allah Ta'ala. Ketika Al-Quran sudah menyebutkan maka dadega maka dayaro pangulutan Nabi Sulaiman punai wisogi malangga-langga. Saking asogiran na pangulutan Nabi Sulaiman melo ina panre sininna winruri pancajinna pong Allah Ta'ala yetuwewe kolebo nalino imma gipoletasi imma gipolepot tanangi. Itu kekayaan Nabi Sulaiman. Mega tosogi di mako kwewe ulawa mina baju. Biasa isuro mapan reto kasiasi mapikiri lampe. Na baju ulawangi na geno na palele na pitang de na metitikan ni. Magi karena kekayaan seperti Nabi Sulaiman magangka ni koro. Paduangan na pangulutan Nabi Sulaiman yaro. Puang tawerek ka seddi fangka asogirang de nagaga waddi tonangi yaro tadangenge sangat pat di mondriku. Itu doanya Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Narampe ni pong Allah Ta'ala pangulutan Siti Maryam memana na denang kanagaru iurane na jajangi pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Berarti dia nagaga makunrai waddi memana sangadin na pura si garu si bawa burane.
Tapi mega tobi ta makokolo ka cue-cue ko pengulut tak Siti Maryam. De panapura boting lo ni memana. Boting mo ko yolo. Magi pura ni dagang kanga ki po Allah Ta'ala makada alena mi pengulut tak Siti Maryam wadi jajiang anak namutoni de na pura si geruk si bawa burane. Beberapa tahun yang lalu di kabupaten lain, ang kabupaten Eropiran, nasa degaga ng kanewa si Runtu, degaga newa si Poji, tappa jajiman ni anak na subu-subu. Loto pada pengulut na Siti Maryam. Tadampo nga kamaraja to matuaku, magi na biasa kajajia bansa na ye. Karena terkadang biasa ang katupu madece nga deneta, sudah ada yang ingin melamar anaknya. Pas salawar si karung dia sinajanji. Gara-gara duit menre 500 sebu dia sinajanji. Sehingga apa yang terjadi? Ya roh anak-anak si Poji na culiang alena. Apalagi makokot kana ya sang HP. Dia na yung batasi anak-anak. Namutoni ko kamarai wadi makita latu Jakarta. Gara-gara warak siliter bawa ko desi na jaji bawan na wita yaro tomatuan na ro yaro nene na liwa cicana ya kong katupu madece nga denen na wata pale na liwa cicana ta piri-piri pole da purang TV sanru basina siagam mendre mega muaga ipodangi siko-siko na say na jaji. Makanya biasa ya wapaseng apa sering saya berpesan, ako ang kamelo masuroy anak ta, ang katupu madece nga deneta, ada yang ingin melamar, ako wadingi yero nenena, pari kamara ni olo. Aja ta patudang ikot, biasa lalu mapasalah-salah. Jadi ko wadingi pari kamara ni olo. Aga batuangan na, tadampang kamaraja. Jangan sampai ilalungi ade terkadang isalai agamai. Waselekna mega na kalolo ilaliang degaga melotang ke pak degaga duin menrek. Lebih pi ega na anak darah seru matanda mata jen dan dega masurui. Ade tu ni sapa makokwe. Meresak tu botit tahu pak itu botingi toto pak. Aga ya sa toto hura na patan tu puang Allah Ta'ala. Jadi deto tu na bagampa botit tay pak beri puang Allah Ta'ala pa. Mega kasih kotuhe yakuragange ya sanro tatan lu juma. Icamme ko sanro de na boting bolo kami. Biasa lalo mo ni mana ni manu faraku sange sadde bolana. Bali bolana mi tarala. Tanya lena. Maga manina tarala lena, mo ni mani sarai. Makanya mohon maaf, tadampang kamaraja. Ketika Allah sudah menyebut nama di dalam Al-Quran, berarti dia nagaga kajajian pada fader. Tapi ketika Allah berbicara tentang Isra, perjalanan darat Rasulullah, Allah tidak menyebutkan nama. Aga pelek na puada pung Allah Ta'ala, asra bi abdihi laila, memperjalankan hambanya. Ada kata hamba. Kata hamba ini menjadi kata sandi, kata kunci narekomelo ki mameraje pada nabita ancaji ataki. Berarti meraje sunnah. Narekomelo ki mameraje si bawa nabita ancaji ataki koyolono pung Allah Ta'ala. Ketika mengatakan kata subhana, kejadian-kejadian selanjutnya adalah kejadian yang luar biasa, berarti tepe pemak bicara tanya akalan. Jadi goncinna kata sandinya dua. Ketika ingin bermi'raj, nomor set di musti matape patawe. Yang kedua musti mancajiata. Aga yaseng ata, kata abadun di dalam Al-Quran itu 3 macam. Engkanengka makade pung Allah Ta'ala abadun itu artinya hamba yang taat kepada Allah, merepe ko pung Allah Ta'ala.
engkato nang kanakada puang Allah Ta'ala abidun atamato tapi napoji mappa dua ko puang Allah Ta'ala. Dan yang ketiga engkanang kanakada puang Allah Ta'ala abidihi atamato napoji mas sempajang tapi napoji to mas sandro. Tadampo nga ka mega pasandro ko deto man atakahinan fas'aluhu wa saddaqahu la yuqabalus salata arba'ina lailan. Nigi tau jok kay sandroy makutana engkana balinna engkana jawabanna na patongang yadan na sandroy we mapako memetu sinatoy mapakur balik napatongang adan na sandroy la yuqabalus salata arba'ina lailan de na itarima sampajan na patapuluh wenin borot tu mas sampaja de na itarima sila suruh melebiki dan niat teman-teman melebiki yang kerja masih Allah Ta'ala. Makanya perjalanan darat Rasulullah apa kata Allah bi'abadihi hamba agaya sengata itanaiwi alenan regurut taharisa tegeya sangi atapu maka de andre gurutta ya tumbo ya sangi ata de naga ganita tau maria wa fana alena. Ketika engkau melihat orang lain bahwa dia lebih miskin daripada saya pa aja no manca jiata matampono tu itu sombong. Jangan sampai pak kita waramparam mi lebih mega waramparata na alena tapi wedding ngijaji alena lo bisogi atinna na idi. Laisal gina an kasradil ard walakinnal gina nafs. Tanya ya sangi asogiran na saba amegagan na waramparan tapi ya sangi asogirang ini nawa. Namude gaga waramparan na rekotuli masagena penadingnya masagena ati. Yanat idi na tutosogi tungatong. Ketika engkau melihat orang lain tulisala manisala tawe aleta bawa cocok mohon maaf fajaki mancajiata. Samanna lebih madongo itawe alena lebih macah. Narekomita tawe makadaw macanti mo aka na alena pa alena waju sempo minafake. Matampon itu tarakai lepei akatangengi. Itulah sebabnya kenapa kemudian salat itu selalu dianjurkan bahkan engkau wattuna be kalima sesosiwanni fallawangan na iroma ka ega sampaja sunnah untuk aga nasaba asokuranna akatangengi angkai ko ilalan na sampajangi. Penghambaan seseorang itu kesempurnaannya ada pada salat. Namo peko gabate tak bere masidakka kiri kanan dari kode igaga sempajangnya pada salama fajaki mancajiata. Sementara mameraja ata pa aga ya sang ata de igaga fadis sengenge magai puang Allah Ta'ala punai sipak padis sengenge de igaga apun nanga waramparangnya nasaba ye manan na angkay madappe riseseta anu yinremanam ni. Jabatan pangkat itu hanya sementara yinrem mi pak. Beneta itu anu yinrem mi tanya di punah. Lakai tabu anu yinrem itu. Ibu. Oh ibu. Tanya tu di punah lakai di. Selan ni. Yinrami wijawijata yinrami makanya tafarakai magana parallu farakai wipakasingi piara-piara na nasaba anu yinrang de na melo po Allah Ta'ala pinrangi ki pe mako de na makasi bateta piare agaganda. Jangankan keluarga, jangankan harta, jangankan pangkat watakale tak bawang anu yinrami yewe watakale wajunna nyawai bolana nyawai anu jinram
Watakale melo hancur mancaji tanah. Makanya jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Sibuk ki mongkoso ki watakale, padahal watakale melo buru mancaji tanah pai. Aga tiwi ki matakko, aga tiwi ki masusah sowani. Itu kebutuhan fisik, kebutuhan badan, kebutuhan jasadia. Metauki malupu mapalong asawan. Angkana acara sibuk sapa ongkosok pekogi nang kawaju baruna. Itu jasad. Cek di baruga, cek di waju. Dua tau mapabot di ko kampun na dua ni waju na suromebu. Ko apa baruga kana de na lapot sa rojena ko tu. Belum lagi mukanya rupa tak bawa makai gasoli ongkosok na tu, padahal ye watak kali melok mi buruk mancaji tanah. Kamana rupa na aksesoris ko tapana. Ang kani koro maskara anti badai. Oh mapan ni memang modele na de na melok mo langingi. Tega ni rolensana, kani warna biru, kani warna celak, kani warna ridi. Ya ko na pakai ya ru pada to model ni India. Tapi penya matinga na. Kita tertipu yung kosoki masoli padahal melo mi buru mancaji tanah tanya ye melo ifake manguluh ni. Aga pale angka ati cede, angka nyawa cede na pinrenga ki po ngala taala ye melo ipiara. Ketika engkau disibukkan metauki malupu kolino, engkau ganang kay pikiri ki makada malupu ati. Biasa si lalo na pura manre, na pun naman ng agagana, malisa rekenin na tapi denu lematin romatan na. Kenapa? Ada kebutuhan ruh. Tegi monro ilolongero, angki ko sampajag, asok kuran na apake atangangi. Itulah sebabnya kenapa kita bermi'raj. Magi na perlu ya sang itu mamiraja. Karena intinna miraja melo ki lauri sidratil muntaha. Aga ya sa sidratil muntaha itu kesadaran ruh. Narekoto mas sempajang, masan namoy bateta mas sempajang, pasti ipanadingi samanna de isadingi watakale mas sempajang. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah ketika mendrek ko sidratil muntaha. Engkamoy watak kalena. Tapi dena na panadingiwi karena kecepatan burak yang membawa. Maka dawat tiga betu. Aja na mabela dalam ilmu fisika. Ketika melemparkan bola kasti ke tembok pasti lantang. Tapi ketika kecepatannya melebihi masa tembok tembus ya tu goloi. Dalam ilmu fisika. Apalagi ya nabita yehe, burak yehe. Apakah itu bisa kita alami? Wading. Maka daiwi ilalan na kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Seandainya engkau melihat dosamu tertumpah ketika engkau ruku dan sujud, na demu melok tatong onro sumanga na yita tak bolo-bolo dosai mak danna. Yan na tu biasa ko tufura mas sampaja mak berjama maringa mana lale. Tapi waktu na tama waktu sampajangi magi na mata mana lali. Nasabak maka daiwi nabita ya tukot tama waktu sampajangi ang kamanang dosamu madappe ko salangkam. Makanya perbaharui selalu imanmu, bukalah selalu bebanmu. Paleso itiwita. Mega tau natiwi waramparan na tama ilala sampajang. Natiwi jama-jaman na tama ilala sampajang. Paleso itiwita. Tegi tanran na itiwi jama-jamang etama ilala sampajang. Ya ko takabere ni Allahu Akbar napitu mompo manang itu fallau ni. Namo gonci motor tadeng iruntuk to. Ketika Imam Abu Hanifah angka sahabat makutana, maka de magi, maka data dengaka, maka de Imam Abu Hanifah jok kejolok mas sampaja sunnah duan rakaat. Sesana pura masam pajas sunnah. Lokani na podangi maka da uruntuk ni, maka da tege monro uruntuk nasa watuku masam paja tapi fatalenga ka.
Allah memperlihatkan katanya. Maka dia nasa jama-jamannya saya tangi ya tu. Pitako gonci motorokmu. Magai nasabak melo ina ganggu parenggaramu ilala sempaja. Makanya kami mato setan yaro namanya Khanzab. Setan yang khusus bertugas untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Sila suruh melebiki dan niat atau melebiki yang kiri masih rifung Allah Ta'ala. Makanya dalam perjalanan darat Rasulullah ipa mulai ko Ka'bah yaro Ka'bah wepa nalolongangi Andre Gurutta ternyata yaro pelek Ka'bah riolo dena sagi empat tapi malebut telo bentuknya opal. Kemudian setelah banjir di waktu masa Nabi Nuh tasapu yaro Ka'bah tapi angkamoi jadi itu Ka'bah angkameman ni sebelum Nabi Adam tasapu yaro Ka'bah gangkanna isuroi pangulutan Nabi Ibrahim bangun i Ka'bah perintah Nabi Bakkata Mubarakah agar rumah sapa ni koro supaya mak barakai tapi pangulutan Nabi Ibrahim nasesa yaro si tengah yaro si tengah italai Hijar Ismail. Kenapa disebut dengan kata Hijar Ismail? Nasabak yaro pondasinna yaro mak bangun i Ka'bah pangulutan Nabi Ibrahim, pangulutan Nabi Ismail lo katosi susu-susu batu koro. Ya natu italai Hijar Ismail, batu-batu ya angkai natarwewe Nabi Ismail. Gangkan nangkana tu riwayat rampe maka dan nigi tau mas sempajang ilalanna Hijar Ismail pada lawan aku mas sempajang ilalanna Ka'bah. Akorom monro ipa mulai ipa lalan nabita. Ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, siapa yang diperjalankan? Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad? Karena masih berurusan dengan urusan dunianya. Angkamopi sipak rufatawna, angkamopi watakale kasarana, dikatakan Muhammad. Ya tona roto makada ata, ya sengi ata, engka watakalena, engka nyawana. Nareko watakale midega ganyawana, tanya ata asanna, wujud, jasad. Ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aga nasab Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina. Kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, nareko makadai kami memperlihatkan berarti yaro nabi tak de naitai. Ipi tammanin apa naita? Ipi tammanin apa naita? Kenapa Rasulullah masih terikat dengan jasadnya, masih terikat dengan urusan dunia? Selama engkau mopi urusan linoewe pak tak dampeng kamar raja, kita tidak akan pernah bermi'raj. Dia yule mi'raj. Makanya pesanan reguruta Profesor Nasaruddin Umar, falesso iolo ulum munarikomelo kumas sampajang. Resapai. Letakkan kepalamu ketika engkau ingin sholat. Aga betuanganna. Falobangi akkalam muriwat tu melomu mas sampajang. Akkalan aga melo ya.